Shubor nakaslem jong udongsan hima. Haduk kat nyong wat gi khana kan thai bat shenrang juga Meghalaya Swimming Association. Kinit bani shementa ka third Himalayan Swimming Meet kaban long ha ka arkon rio tarik mentau benai ha Sikkim. Kini gi khana ki banit shementa kini khun ha ka junior, sub junior, but senior. Hasha bakin meet na jela la penong ka jingi kan duk ka balingkon. Ha ka bagi nong yalam ka MSA ka kitbok tit riang. Ai ki jingi kai bat ru ban kentu ken pam bakin ria ka buram ka akor. Habay kran biki katu ka ni gi khana kila don ban ong kum ni. Kalau tinggi boleh dengan kapal, dia masuk semua komen ni nama bang, aku akan minta nama kani kadega last manga, last year mu minta ada junior, next year pat nanya ambil sudah lihat junior pun kata ni kalau ngatur men mu minta nama, kat balangan tu push lagi ba, kat balak bangan push tom bangan, yuk mu ban khed soal kian. Yuk practice ba na mga dan exam. Pokoknya practice kan to sen ni ngam yuk ban practice sen na mga dan exam. Katado nga le kat bala bangan yuk ban practice ba. Ni tang bangan prepare termen bangan mo nga sa unsa. Kat bala nga sun pan born na ublay ba unsa ay bola nga mo bangan yuk ban de ha ban prepare Sikkim mo bangan de competition. Lies in the stroke of breaststroke. Primarily the 50 meters and the 100 meters, and I'll be taking part in the 50 meters breaststroke as well as freestyle in Sikkim. Kapan pun play hi ban ai ka ni ka bol kan job ban yo ban kon yo gold medal tahi ban yo ala kalau great exposure tu ya kalau nanti kadang news dan head show saya kam yo experience so man hi yo compete nga bang like tuli nga compete kan freestyle breaststroke butterfly kan gitu hap de ai betul bala ini lupa apa Yok kana pemilik kai minta ka Himalayan Swimming Meet kadang ha Sikkim. Shangi ru kumki swimmers Meghalaya from every now and then ni syak di Shabat kamtam kini ki kena nasional mau kuat ni bala kumbiang ni kermen ru bangi dawan ti na Sikkim ni mana ikujinjok ka kanora bolom ya ka ya ka MSA tinggi sampai tinggi ko. Nanga ngampat Julai andre ngadang sunang benji minta dang 1 year te ngayok ban jining kong di hak ka notice Olympic game te minta ban yakun kibru ban ba te this is second time for me apol ban kong te nga lek ni kong ya trial ban yo itu ban lek ka notice Olympic game te ngasya select dang ngasngo kum like nengi dadon hang ni para mengi ni sewa biang andai la yajni ba kibru ban ba ba shisha ka ni nang duna sibon ha tangba ka klem kata ka duna ka juni klem pen wanra ya iban pen flop juni la ningen snow down ini andre ka am siam ini bangin dang tri shitam susu bangin ang la kan ban yai kiu ban ya compete ang kiu dikhe I hope bangan yo ban ha sti I know play ba play I ni ka ba ko ikya win positive dan la ban compete ka kan ha kemen yo di wanra medal ha gala ngate ha ka breaststroke tamba la dang ayo la ku tu ngale hi change ba menchwa ningkong bangale ma jini hadu 1 minute tang ka 50 meter nilai na hadiah nang tu ngala improve hadu 8 second 9 second tengam kit menta this time yang improve second nakali jongate la I give my best Habay karan ba Jo Marwen president ka MSA ulaong sebab penong po Sikkim the third Himalayan meet jadi teams ki banwan chete na po than stay lamingi umot tang Meghalaya hi but teams ki banwan chete nong the Darjeeling Kalimpong Siliguri Cooch Behar gitu ki jaka hantu jadi a special invitation bala part of the Sikkim Amateur Swimming Association bangin isim benta hak sub junior the junior but the senior ke ni kuntu ifi se makin bile bha kitbok tipriang ke dan ke benta bal hak ni ke competition
Kerman bangin job minyo kita kajing job min warana me state bungi tengi di belong serious di belong kita kit kia ya kene kakam ya kene swimming give all your best tang kata hawe dei bakal kawan ni saya nasa IP tiket ki baro badong sedang saya batai kimi kpa bi amar ba kimi kpa bi kimi lang bani ini I will see me ba kimi le ha kani kadiga siang ka panikong ka bakilyo competition natin ako Sikkim bagi bagi ka Himalayan Swimming Meet 2023 so nakala jini na pun kre ha ya ka bagi bagani jadi kena jini bidang mana kani katayo bala debu bidang wan nelam natin ako Orissa kadang ka national swimming competition nanti ki ju hi ki ba wan nanti ki ju hi ki ba ni ini ki swimmers kini mamtaru ide ke ba ngajit ide ke ba lang ke ba kansai tam hang ya ko ha ani ko Meghalaya ka ba ngijuplong competition na ko sa ko ki gede kita hi ki swimmers ke ba ngilam iba ko ko ni kerman hi ba ha kani ke jini mamtaru la menonda ke buram na ka state betunyo ki bunwan shakmat gede kata hi terus kata lang nakalian ka Meghalaya Swimming Association ni si ai ka training huni ako ang swimming pool mo hadian jong ka tu bawang covid hadian jong tu tini persange na ka training ni ado mtang simayo su banlu ai training nakalian ni kan ma terus kata lang kani ka pool niran ni ka management ko ni nakalian ka Meghalaya Swimming Association inyo man ai training ko indai tunggalong mentai gidan giba ya practice support di private pool mo PMP gidan giba ya practice ako kiwa adu tum ako shala gini gima forward practice apa wa ti kalong umta ti ba ya kani ka coaching ni nakapor sa kapor nakaliang ka jungi ni si ai coaching iki si kuno gini kita techniques giba dangkam ka tum ka jik ba menta mo bade swimming kunta kalong ka ke jing kai tingi iba ka swimming hani kalau kiu bah ya kata te compare dengan pol di Bamanswa ini waktu kita ki support mau keluar sport shala di Bamanswa kom jini jini mo ham ki techniques le nadu ba nakaliang ke MSA ngile ban ajing kai ki chathi munta bar khoi kala fairlut kala ban jini kala ban compete ki long distance jadi kata ni ba kan ki kendre hak bai dei ba the timing about compare ba national ye kadang-kadang khamsitam ganjat khamsitam ganjat ngidang dan kam dan practice susu ngidang kam susu ka training ka ba khambyang ngidang kam susu ka namba ki coach ki ba bobyang tiba ka ju ko kor kumbang kren mene ki mo ba bos kata mia jingi be ani 25 meters pool ani ngimyo ba practice ngimdan 50 meters pool pi ka 50 meters pool hi ka standard pool ba ngi hab kini competition bar khoi kilong be 50 meters first apa itu 25 meters 30 meters kelas lang ban sukino kaya kata ka bangi ka jingdan kam jang 50 meters pool ban practice kan kaya manne na ta kada ho ki ba napoi 25 meters 30 meters kimde shu ban perkhat ba ngidang jingi kita 25 meters ki dimdan mi ta jing perkhat bangi compete 50 meters in lapoi nang tu 25 meters 30 meters ngidang dai ban sprint shu ban penmi lut ya ka board penmi lut ya ka energy ki jong ki Sikkim Amateur Swimming Association di kani ka win ki association di Sikkim di bat kani ka invite ini sini ka jo koru invite lang di state kum na ko Siliguri Darjeeling bat Kalimpong di bat wi school ni yang tu di dan di ban simta ke magalan ni minta di tempat nyomot di ban simta state di bat ka jingjiet ka jongi managni ni la ban pelong ya trials shopping next station for Orissa ni ada pelong ya trials te begitu hi ki ba gicu ki bawan shakmat ki bawan benikong baan jit hi begitu di ban ni simtas tab ak bai de ba kani jini ba mentaru kani ni kulut na association ha hi ki coach ba ak bai de ba kani ba mentaru ni kerman ba ki bawan shakmat kerman di kerman ba ya ada buram